Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa Zeme ko na pumangai dale. Tamenglong District Drinking Water Project hadui sagraba dam point Manipur government ne go to hill mission ke Tamenglong District headquarters ke kalaklein hanga sakdobui rahang paira teloge ba dam ze katlo me duine ma fit imak pene telole za sale ai za danai bai ke ze cricket hamamai ke Tamenglong Concerned People Forum nai Tamenglong District gumidia ne kiate che inspection to gabelo apo hadui sagraba project gadai hill gadai bit ke telobe ze ma fit za pakanet imak pene telole je kachele Tamenglong Concerned People Forum ne inspection to gabelo apo dam ze plaster to mimak ze hadui lek tele je kachele za apo project ze Keystone Private Limited ne katolebe ko dele je kachele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai bai ke zikre kuna dammai ge Manipur ge lungjabam le na hange migu problems ai hai mena na rozam be chime patai ge phone na rangai rahang CM da hai si anui Chief Minister ta ge rangai kle ke chebe program let kai dele Chief Minister N Biren Singh na pagu twitters ka tweet ga ze Manipur state ke bam le na pachu halam to ze panui wangchang lak pe zai ka haroi be zai suggestion panui morning ibe apu telephone numbers 95347 95347 ge sagai do leze hai manata ge pechi gai de le za state government ne global lunga dagum takna pnui ka ro za wang changlak chaba mebe ngora te gule je kchele Manipur Chief Minister N Biren Singh na saza ipo program CM da haisi anui Chief Minister ta ga rangai klei kchebe je karai bege miyam gi numik zai hill leaders day ge COVID-19 gurari jine te do lak chabam jegana ipo telephone numbers 95347 95347 ne pachu direct ne halam to rahange let kai dele je sale Meghalaya State gu kasima ko iba kachebe ko ze makum wangrabe FIFA Women World Cup Under 17 tingkum chang na jang kai kana gu official mascot hang tegu leize FIFA official ne zinai sale aipo FIFA Women World Cup Under 17 je tingkum chang na jang kai kana ge India ganen thagu lei zai FIFA Women World Cup Under 17 tha churabe makum bai ke je cricket ganen tha chu je bai ke jim ru changban thagu lei je kchele iba kchebe kasima ko je anui ko ne hen gai de zai nari shakti women empowered mipu migure je kchebe ko de lei FIFA official statement na saze iba kchebe ko je miren chibe za mitato chibe za nui room ze asia kade ge bambe radi puigum ze kade perege hello me za mi pu mi mitato chibe mitu nebe khambe ga ze te ro hang je ne te gai ko lei je kchele Assam State के Elementary and Secondary Education Department काम Chairman Empowered Committee ने दनाय बाई के जिक्र के मामा के हाई मेनाता के पेची गाइस Teacher Eligible Test Assam गु Government School गु का कते पे तो रहंग Lower Primary नाइ Upper Primary हंग exam गु तिंग ना मी पुई तो क्ली गाइस दे लेजे नमाय बाई के जिम रे के तिंग कुमचंग नाजंग काई के किने टेट exam था गु लेजे पेची गाइस दे ले कराइबा का के आइज बाई के जिंग का में दाई हंगे तो गाइस दे लेजे के चेवले या क्या COVID-19 ररित समक्यु दिलिगुम जे जिनाय बाई के जिक्र कुना दम्माय के Ministry of Civil Aviation ने पेची गाइस बाई के जिक्र ते सेट वंगराय रबाय मामाय के चुजे domestic air operation लिम्बेग्री के लिम्बुंग इंडिया के देगे बेन रुइजबम बे मिना प्रयाग दुंग रबे खमता दले जाय full capacity हंगेलेट चुगु दले जक चले जाय Ministry of Civil Aviation ने पेची गाइस airport नाय लिम्बेग्री लुंग के लिम्बुंग लुंग के COVID-19 special operation procedures nai guideline phimi je phirale je kachele Zinai habai ke je kre ko na dammai ke sub expert committee nai drug controller general of India ka dei gu rehut le pege pe te me bone Bharat Biotex India mu covid rehu covaxin je hana poine ti kum ka nagna choose te kum kro te satya hang changbe ka brang pheugan leze official sources na sale rehu lam ge matsimi lu me duina saja apo covid rehu covaxin je hana poine ti kum ka nagna ti kum kro te set hang changbe emergency use kanang sangbalo ka brang ileze expert mena sale aipo covid rehu covaxin je India ge hana poine kap dobui rahang pheugai ben na maina ka na de lei jai kadai pre lunghang ge na poine ting kum kro ka na kang mahang covid rehu kap dobui rahang pheugai be railang be ri de lei je ka chele
Union Health Ministry gur report sai suize India ke COVID-19 rarit ne raza positive test penmamina changkreme daije ha chumje kroku chumdu positive test petele COVID kan ravgne idai di me recovery zinaite zemina changkai srokcha ha mingeu je reaction je squime idai di lei jai na ka te je India nungke COVID kan ravgne idai di me recoveries plan te je kroku chumje la kroku chumje chang reaction je ringus no me idai di lei je sale Union Health na Family Welfare zai National Vaccination Drive gur report sai suize COVID vaccine ro kabloi lumete ze kro riak squeeze mingeze lag riak te set squeeze si me kablu de lei je chele Manipur State Health Department gur report sai suize zinai bai ke ze kreko damma ge Manipur ge COVID case ka jibe test per memina ha ke changkai me du positive test petele Zai COVID kan ravgne zinai idai di me recovery sto zemina hachum je rex squeeze kan nome idai di lei je chule na ka te ze Manipur ke COVID rit ne idai di me plan te ze lak ke che changkrute se high squeeze ma dai me idai di lei je State Health Department na sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys an kinga ni me lei ndu to de lei